أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گلی تماشاوان هجا بقدر و قیمت خدای تعالی جوه راضی به خدای تعالی ایشه ولف بینه خدای تعالی حضور تک مالا و صحت تک جانه و برکت تک مال و خدای تعالی الآخرت و تک جنت لجنت جي وتك جنار حضرت رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني تماشاوانا دو وقت جهالت دا يعني وقت بريا حضرت رسول الله عليه الصلاة والسلام برا الدنيا و چاخه yaşam که وحشی هبو نوا انسان دا هلا به چاوه حیوانا لپیره کادن هرتن وکا مال کی وان دکرین وان دفروتن سبیه کی کچه ببونا که کرک بونا سری او بلند کر نوا چارچی و چاهده دگریا دگو کره مچه بیه بکیف و عشق کوا سبیه وان کچه ببونا که کچک بونا سری او اواد خسن برخو و نویر بونش خلقه را بیجن که کچکا مچه بیه yani جوانتری قید تشتکی پر عیبه ایجا هنکا جوان روژا اول دا هنکا ده سال کی هنکا جی سبیه وان کچکا وان دبو 4-5 سالی وان دبرن دبخستن بنی قوما کلاندی بساغیتی وان دکشتن یا خود وان دخستن چالکی کور کبرال وان دکرن یا خود وان دخستن بیره کی وان داویتن جیه کی وان دکشتن yani لگوری عقل وانه و چاخه میجی وانه و چاخه گره کچک چینه بن peki düzana dünyayı eve küçük çiğnebe tefkürü kibindi be Huda Teala Kur'an-ı Kerim'de Sureti Hucurat ayette 8'de dedi ki Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühen nasu inna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şu'uben ve kabaile li ta'arafu inne ekremekum indallahi etqakum innallâhe alimun habirun dibe men insana çekiriye muhakkak min zilam o pidek çekiriye bizevcin zeyde bu nevdun nazbikin bigaril dünyayı kime çekiriye Khuda çekiriye ki zilam çekiriye Khuda zilam çekiriye ki pideka çekiriye Khuda çekiriye Khuda Teala sureti Nisa'da Allah alem ayette yazdı dozavana da bahsa hukuk etke bahsa hakkı mirası kuş jkurek ra çıkat ke ve jpirek ra çıkat ke ve jqizera çıkat ke ve bahsa uyit ke hadi zamanı cehaleti embejin dibin zamanı cehaleti tamam ser çavara peki İro tebala xudu diye ki aynı heneki ciya aynı devra cehaleti ji xarabtir. Tebala xudu diye ki meylik tezbih desa da kümlü seraya yaxud şaşıklı seraya bözki riviyeye penci vakit camiye miras pari dike şkizera miras tene. Dava cenneti iştike. Eğer ku ayeta ku dibeli meşkin hak be ayeta miras eci hakkı. Khuda dibe çi ayet kedinde Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun muhakkak bi Kur'an min aniyemin eko muhafazat keci ezm tiştek jena ki aniye Kur'an'ı ki aniye khare Khuda Teala aniye Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ra bu vasıta Hazreti Cebrail hatiye yani ayet kedinde Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diyor ki len tenalul birre hatta tunfiqu mimma tuhibbun hatta ni tiştek dili ve da şirinin unvi derya Khuda da nedin ne imana jdile dua ayet da şu Khuda basan mirasi falan bevan nak yani tiştek tekriye خنج زکات خنج میراثات دای اولادا خنج وسایره icabı ke tehir ve hayrata bikiyani hadi devji berde emiru mirasa evlada emnadın te bala o diye ki meguya dindarın
maalesef kit khayda bira bkhayde qismek şeyh jî şaşkawan helikoptere seri datine qizara paytine qismek melle jî dava hak û hukuk û filan û cennet etkin qizara paytine maalesef qismek insanê me jî efendim em welat parêzin em sosyalistin em nizamçı ne maalesef qizara haktın. Peki kardeşim bu dava çetkin. Kutta avj qiza Kur'an nebi kutta avl haqi qiza Kur'an ne diye ki ne icmara tişeki bahsnek. Mala khura beve qiza khura beve hey ver icmara bece seyda ver vay filane bevane. Xuda rey nişani medaya rey nişani medaya daye. Çi farqa wiye cehaleti îro cevhe yani. Hele cana mere bala dedi ki qîzke yaxud di qîze çe zewciye bav vaka Qarûn zengîne îşê qîzke lev natiye zilamê îş derketiye vesaire lev natiye hezardonuma erdê bav hete dav dike wey qîza bênamusa îca bu qîza bênamusa îca çok özür dilerim çok özür dilerim ez özür xwe dixwazim îca bu qah bu orospi îca wan naval etkin hinek jiyanî yaw ji bûna xwedê ti dava heq û hukuk dikî mele şeyh Velat Parez, insan, Sofi, Hacı ve keşkate dava hakkı Xudayı kiriye Xudayı dava hakkı xud ke. Peki ek un nadın unesibi çah cevap bedin Rabbi alemi. Em giş kicmet be bravani. Te bala o dedi ki henek insanı mecane insanın nave ontene dibi ez insan ne dibi ez Sofi me Hacı me Velat Parez ne teşekkür dibi ez insanım te bala o dedi ki malı pari kiriye ligori Kur'an'e gotiye de doş kurukra yek şikeçkera sebebi de doş kurukra jiçiye jbek idara mali isti kuruk daye yek tgije keçki de nerivi insani para keçka da vay kurulat manyak illa ta erde khudaya kure khalqi erde khu nada kure khalqi erde khudaya kezaba khudaya jigara khudaya qiza khu em gunene neticede 10 sal 15 sal emi hadej ana şu da amr bikin ama tab bikevin herin kesik be namrim heye kesik bece namrim heye beraka bece kestine yani kahati Resulullah ku dünya bimana wish hasi Resulullah aleyhissalatu vesselam Rabb manani em günene em hele keçik pur günene te bala dedi ki ez pır bu meşahid mesela baf heft hab haşt hab icamda dey hab ana jenek insanına zanım mesela o nahoşe baf nahoşe tahab kizi ve ne yahut kiski ve yek kurreki ve kabul nekre erteb dayavan paşiye çe ba malak kizi qizlednere qiz erci daya kora herkes wan hazar donum dayavan peset donumda bebine indi çibe dayavan ba mala qize tel henek insana cana merdu bize xodi gündün qiski wan yahud qizi wan ten day hazar donum erdevan heye mesela yahud daha zedettir yahud daha endiktir qizik dibi ki ya ola emjid bajara indi akbune emmer hema şurt qunciki da jikidam şur khaniklik dibe na peki çimana evlat hadi seda vere sar ki şuna belki be erdemci bidin min da donumcu erd bidin min bide ki hakiviye ne tedbi hak hukuk adalet basa adalet etki tbasa cennet etki teş hakira ve azad edi ve hasanil mecnine ve hasanil rojinine he Kur'an 6236 ayeti hani nava halka da ben 6636 asli 6236 ayette mesela ki ayet aynısını cehbin mesela kudardın ve derte meydanı tahminen 85. ayet hak ibadet daye ve kidine hak hukuk yaşama dünya insan ve hayvan ve saire daye emtene be 85. ayet digirin debra taksi serdi tekara her az benim işkani naçe taksi serdi tekara naçe taksi be benzin naçe taksim be direksiyon naçe yani dini İslami
تف گره مرف گوری گوچی خبینه جی که مرف کار به جاوا رب عالم بدهانی ایک اون مال و ملک نادن قیزا و اون سبب بن من جاوا رب عالم چی بدن کیش مد ببرافه والله ایکو نده فبالبامن يعني فرقاوي ودورة وانا جهالة شفتن جاهل كيه جاهل ایکو خو ناز نکریه خدا ناز نکریه نزانم خدا دبی چه توازی برا بقاندی قانونه کی کتاب خونده به قد فرقتنا يعني إجا أم قلنا نه أم كشكا محروم نكن أم بيدكا جا محروم نكن أم الجورا عدالة خدا هرن جورا عدالة خدا أم حق وحقوقي وانجي بدن وان بيكو أولن دعو بكن اگر که ام بچاو انسانا بچاو مسلمانا لخو بنرن ام کسین لگل اولاوی دمالا خدا گرم عدالت چکن جبوك ام كاربنج جينار خراج بجن عدالت 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 وانت بمين خير وخشيدا وانت تمام اماتي خدا